Бу күннәргә мага готов к труду и обороне ден спорт фестивале болан астаманын эхлектер баһалыктыры терелтөл хәттер онна салаятчылары калан бу система норматын толорорга жолустулар. Готов к труду и обороне маннык лозунгнах спорт системата өссө Советский Союз кемегер үйрүбүдө. Атчаларга бу система норматын толору мочотунай беленен бигергенере. Онтон былырын 2014 сыллаха дойду президент Владимир Путин бу системанын төнүннери туһунан укаха таксан ГТО сөргүтүлүбүдө. Бу күннерге ГТО фестивале аммалуугар ытылынна. Бу ГТО кирен жон херге спортка беренлек болалары хүддәк туалак деханада онотон бу бихи каз 14 нехлекте айпылык бутна нехлектеттен манна спортивный общественный спортивный активы аламыт эме бу центрга кинлер өйрененнер онна желергер нехлектере бараннар эме нехлектерин жонун ГТОну туттуннар демет манна үйрәти күрдүк ыдабыт. Фестивальган хелектер баһалыктара терилтел хәттери уна салаятчылара опсая 200-тен такса кие кыттынылла. Ол курдук эрҗаннар төт көрүнгө, Антон жакталлар үс көрүнгө ГТО норматын толорорго жолустулар. Бу ГТО норматын кийини хүдән беледек дейир. Кийини хүрдәгән тон осайна спортка ме угутар он номеран эми әбәһәстер он номеран бияқонда әбәһәстер көдүк болар ите. Фестиваль кыттылактарыгар барларгар анал сертификаттар туттарылыннылар. Монун спорт фестивале түмүктәммәт аныгымыйгар 2 этап ытылган. Тамара Бачугурова, Михаил Имшанов, Саха телевидениете, Амма.